Asikubingelele umbukeli lapho ngasekhaya nibingelelwa inkunzi madoda umavalwa nge1000 umbhinyiliki mphinyilika into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha abathi beyivimba ngapha phuma ngapha bingelela uThabiso wakacela uqumba amaqumba la qumbi iselesele lentaba nginibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel uchungechunge madoda uhlanga media lapha yakuhlelo why mina ebantweni bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina kunensizwa lapha esibhalele ibhlungu izinto azihambi kahle ganelo lensizwa kodwa izinto azihambi kahle khona lento efikayo kumina ethi ngabe emshadweni kuyofikeka yini kodwa mhlawumbe unkosikazi wakhe namhlanje uzositshela ukuthi kahle kahle yini inkinga ngoba ikhala ngenkumbulo ithi intaba ezikude zinguma sithela webakithi engabe kuyofika kube njani estudio ake sigijime khona mhlambe sizothola impendulo. Asiphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya sikhona manje studio nansi intokazi lapha kuyiyona ebhalelwe sazoke sithi ukukhuluma nayo noma ke ingazi ukuthi ubani oyilokhuzile mhlawumbe sizake siqale sibonge nje ukuthi uma sikulanda noma uthe ukushaya amakhala lapha nalapha kodwa ugcina ukwazile ukuthi uvume sigcine sikwazile ukuthi sifinyelele nawe la sibonge nje kakhulu ngalokho siyakubingelela ke siyakwamukela ohlelweni. Yebo sabona bhuti njani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Usisi ubani wakabani? Nguzanele wakaDlamini. Usuka kuphi? Ngisuka eNtozoma. Okay. Yes. Mangake ngibuze nje ekhaya bangakhe? Ekhaya sisumndeni omkhulu although sihlukene ngabomama nababada sikhulele emndeni omningi. Kodwa kuma wami nje ngithi siba u3. Nibathathu. Sisele sibabili ke manje nodadewethu. Yes. Okay, omdala ubani wena? Yes manje sesele yimina omdala. Okay. Abazali basekhona? No abasekho. Uma usanda kudlula nje emhlabeni. Uma usanda kudlula emhlabeni. Bewumuntu onjani uma? Umama bewumuntu nje o friendly, o talkative, bewumama nje ubenothando enganeni zakhe nje. No bebiye benakho phela lokho phela yabaza abazali babanjani. Yes. So okunye ngifisa futhi ukwazi ukuthi kuhamba kanjani relationship wise umuntu osothandweni mhlawumbe unesoka uganile ushadile? Yebo but ngingasho ukuthi nginabo ubudlelwane nginabo ngilotsholiwe. Yes. Okay. Yebo. Akekho nje mhlawumbe umuntu onesikhala esithize ngawe mhlawumbe owamphoqa mhlawumbe ngento ethize nje abantu nosondelene nabo? Angikhumbuli khona ngingamphoqa. Kwezokuthembeka nje mhlawumbe abantu nosondelene nabo uthembekile kangakanani nje mawucabanga? Hayi ngeke ngithembekile Nkosi. So kwani kuyakuthena ungazinika ba? Hayi u9 ngayinika yena ngendlela othembeke ngayo. Yes. Okay. Lana ke kukhona umuntu othe walokhuza wasibhalela khona ivideo la akazikhulumela khona yena. Yeah. Yes, so thina sokuvezela leyo video uyibuke ebese uyasitshela ukuthi uzizwa kanjani ngalokho. Already uyibona? Yebo ngiyready. Okay. Okay. Ake sibuke la ukuthi uhamba kanjani. Okay. Uzolokhuza uzopressa lapha ya ezantsi imise kanjalo ifoni press lapha ezantsi uplay. Sanibona igama lami uSifiso ngwakazuma ngibhalele uhlelo la iwhy mina ngisimo sokuthi nginenkinga la inkinga yami nginenkinga nomuntu engimkhokhele nomuntu engifisa ukwakha umndeni naye. Igama lakhe lo muntu lo uzanele wakaDlamini. Kwenzeke kanje kushuthi uzanele kube khona isimo esifikayo kubo kophoqele ukuthi kumele ahambe emgcwabeni. Ekhambeni kwakhe ahambe emgcwabeni akabanga esakwazi ukuthi yabuye ezekhaya. Nami bengikhona emgcwabeni ngathi ngithi ngiyazama ukumncenga ukuthi akabuye size ekhaya njengomuntu bese mkhokhelile nakubo ngase ngicelile vele ukuthi ngihlale naye bonke bavuma yonke into ihamba ngendlela kepha manje yena wanqaba noma ngimfonela ngimthole ocingweni
noma ngithi ngiyazama nje ukuxhumana naye ngimthole ngakho ke sengibhalele uhlelo lolu iwayimina anda uhlanga media ukuthi ngiyacela ukuthi lizame ukuthi lingixhumanise naye lingisize ngikwazi ukuthi ngithole ukuthi inkinga ikuphi nendawo ngoba manje ngiyabanda endlini manje uyadingakala umuntu esimama ukuthi ngikwazi ngibe naye ekhaya ngoba manje umuntu esimama emengekho ngiyabanda ekhaya Zanele ngiyacela ukusibona angazi ke dadewethu ukuthi uzizwa kanjani ngalo video hayi awufuni siphinde right uzizwa kanjani right alright umfowethu lo uyamazi yebo ngiyamazi uyini naye yena umkhwenyana wami okay engabe yonke into ihamba kahle phakathi kwenu nobabili yebo kuhamba kahle ilokho nalokho yeah okay ngoba isikhalo sakhe sizwakala sona ukuthi akaphathekile kahle neze okubuhlungu kakhulu ukuthi impendulo akazayithola yabo engicabanga ukuthi yona into mhlawumbe emkhalisa kakhulu leyo yabona angazi mhlawumbe uzizwa kanjani ngalesi sikhalo wona ngiyeza ukuthi uthi right kodwa ngicabanga ukuthi kuyacaca ukuthi yena akekho right uma ngekho right umnyango wasekhaya uyawazi nje indaba engayi angithi uyakwazi ukuya ekhaya manje uvinjwe yini ukuthi phela manje kubhlungu uzwakale umuntu oveza ukuthi bekade nihlala nobabili sonke lesisikhathi so manje awusekho into isizathu sokungabi khona kwakhe akasazi engicabanga ukuthi mhlambe ukuhamba kwakho vele kwakufanele uhambe futhi nawe uyakunderstanda lokho ngenxa yesimo esasikade senzeka ngaleso sikhathi kodwa uma ngabe sewungasa buyi ngicabanga ukuthi ikona kuyinkinga okumnandi kakhulu ke sisi ukuthi ukhona nje besiphalele nje ukhona okay ngicabanga ukuthi uyena umuntu ozochaza kahle ukuthi uzizwa kanjani mhlambe mabe sengikhona nami ngizoba phakathi nendawo sikwazi ukuthi sikhulume njengabantu abadala mhlambe kukhona la singagcina sifinyelele khona ngiyezwa asingamfaka ngaphakathi hawu lethe ngizwe ukuthi uthini mayikhulumela yena ngiyayizwa le video kodwa ke mhlawumbe kuzoba ngcono kakhulu masekhona yena ubovela ulufisa lelithuba kakhulu okay no siyabonga kakhulu ake sizame indlela yokuthi bemfake sizame indlela yokuthi okay yebo mama yeah ngamfaka all right sondela bafana ninjani ba isaphila njani siyaphila mfowethu angazi mhlawumbe noma ngidobe kahle noma ngidoba nanga ufishe ngibuye na ayiba impela yempela okay wona bafo mhlawumbe ubani wakabani uma ungakuchazele nje umbukele ekhaya mina igama lami nguSifiso ngwakwaZuma isibongo ngwakwaZuma yebo siyabonga kakhulu bafo mhlambe monga usivezele nje isitori usilani suka khona nisukaphi kuze kuzofika la ngifuna usithathe nje from isikhathi esimnandi kuze kufike la enikhona njengamanje yeah kushuthi usisi uZanele mama kwami ngizosho kanjalo ngihlangane naye eminyakeni edlule kushuthi sahlangana eMoli ehamba noSisibakhe ngitsime ngibuka wangichaza impela ngabona ukuthi hayi intokazi impela ayiphelele sonke sengiyibika kuyena ngenhlanhla ke ngase ngawina kwakuthi ke ngumuntu ongathandi kulokho bambesela izinto singithanda ukuthi ngiyovela ekhaya ngaziwe njengomuntu oqondile yena kanjalo so yonke into nje ibika kahle phakathi kwami naye bekumnandi yonke into until kuze kuhamba umama wakhe emhlabeni
Yeah, then ukuhamba kwamama ke emhlabeni iqale lapho ke because nasendlini bengekho right bengitshela ukuthi mhlawumbe ngoba nakho la kumama ake unenkinga ngoba kanjalo yabo. Then uthe mesihambile waya kubo mina bengizoba umuntu obezomlandela ngemuva. Yeah, so yena bephuqela sibele imake into ebangela ukuthi aye kubo yini ukuthi ayosiza kubo ayolekelela njengengane yakho because yena ngithi the time kade ngimkhokhela yeah kushoniwe ekhaya yebo umama wakhe beshonile. So imake njengoba ulobolile nje nihlala ndawonye vele yebo okay yeah kuze kanjani ngoba ningakashadi mhlawumbe kushuthi ngesikhathi kade ngiyohambisa abakhonke kubo shuthi bakwazi ukubeka ulimi abakhongi bami yebo base bakwazi wena wawukade ubathumelile ukuthi benze njalo impela kunjalo thini ukuthi ke bengicela ukuthi ukuthi mhlambe bangavuma abasekhweni ukuthi akwazi umama ukuthi abuyenze ngasekhaya ngisimo sokuthi vele ngumuntu ohlala yedwa nesikhathi esiningi so ngiyadinga ukuthi kube khona umuntu ozoze ngilekelele kwezinye izinto mengihambile mhlambe ngemsebenzini into njengaleso ukwazi kube khona umuntu ozobe sekhona ekhaya. Okay wasuhlala naye ke ngaleyo ndlela yebo ngahlala naye kanjalo kumama so wasehamba ke eya ekhaya kubo ngisimo sokuthi umama akasekho emhlabeni so be umuntu eyosiza nje into eningi. Okay usukela nihlala khona ngenxa ukuthi uyagoduka uya kubo kushonile uma wakhe uyolekelela lapha nalapha abambe la kubanjwa khona naye yebo kunjalo nawe umuntu ozomlandela ayofihla yebo kunjalo. Okay kwenzeka ke lokho yebo impela kwenzakalile impela wahamba wakhona then ngasingalandela nami ngemuva njengomkhonyana wakho bengibona khona ukuthi noma emehlangana naye bekukhona lokho nje ungafani nasendlini nje yasekuqaleni kodwa bengingazi ukuthi sizasi ukuthi sikuyini. Alright wadlula umncwabo yebo wadlula umncwabo wena waphindela emzini wenu yebo. Okay sithathe lapho ngingakaphindela emzini lahlala khona ngiye ngazama ukukhulumisana naye sasikhona lapho ekhaya kubo ngisho ukuthi nje ngizohamba into njengalezo i-communication yami naye ngibonile ukuthi ayikho mnandanga ukusuka kwami kubo ngekhaya ngisuke vele izimo zingekho right ngingazi ukuthi mana awunawo lento mhlawumbe ethi ukuthi izima ngathi nasizithathe ngendlela efanayo omunye umuntu mangabe eshonelwe angaba seyinhlungwini ngalendlela yokuthi abone ukuthi impilo yakhe iyama la agcina ethathile impilo yakhe kwawuyena omunye umuntu mangabe eshonelwe uyaquleka ngisho ukuquleka uthola ukusophaba esibhedlela angezi nakuba khona emngcwabeni ngenxa ukuthi akekho right awuzange uzube nayo lento yokuthi since kanje mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngoba nakufelwe ngiye ngayinika lokho ngayenika lokho kodwa ukungiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi bengimfonela abakhweza mbabamba kodwa manje mengimfonela akawabambi mangi WhatsApp aka reply back so angisanderstand ukuthi yikuphi ngoba nami ngeke ngatshela ukuthi ngicela umnike isikhathi mhlawumbe ukuthi ngoba usadlulele mhlawumbe khona mhlawumbe asafuna ukuhila kukona kanjalo yabo kodwa manje ngiyabona isikhathi siyaqhubeka ngoba phela umama uhambe ezinyangeni ezidlule manje singiyabothi inyanga zaqhubeka ukuthi khona iphathe engiyithandayo kulento yenu ukuthi into maseyize yangenwa abakhongi kusuke sekuyinto yemndeni emibili nomkhongo phakathi nendawo ukuxhumanisa lemndeni yomibili so ukukhona nemhlawumbe usoke wakuzama nomkhongo wakho ukuthi kuhlanganele emndeni yomibili ukuze lento ikhulumeke mhlawumbe kubonakala ukuthi kudluleka kanjani kuyona yebo khona ngiye ngazama ukumbiza ngihlale naye phansi indlela ngichazele ngakhona yena uthe lento le idinga ukuthi mina nowakwami sihlale phansi sobabili ngoba lento engathi sobabili ayidinga kakhulu imndeni ngeke zifaka kakhulu imndeni kodwa nje kudala ukuthi mina naye samuxhumana manje mengizama ukuxhumana naye mina ngikwazi ukuthi ngimthole that's why ubhalele thina ngakho sengikhetha ukuthi ngicela ngibhalele nina ukuthi ningisize ngikwazi ukuthi thola impendulo zokuthi kahle waya ngasithanda ukuthi ubuye waya ngawaba mama calls zami la kwenzakalani that's why ke nje ukuthiwa ihwayi mina wena sisa umfowethu kahle ebantwini bebonke uyazibuza ukuthi why lobu buhlungu buziwa uyena uyabo why lobu buhlungu buziwa uyena njengoba sezithola sewumuntu ongazuthi akaganiwe noma kanamuntu isizathu engasazi ukuthi isona siphi isizathu siyaqonda dadewethu ukuthi umuntu ohambe kakhulu nxa ukuthi bokade umuntu obeyesililweni eshonelwe kakhulukazi umzali
okumuntu osondele kakhulu enhlizweni zethu njengabantu nje mawuzelwe lo muntu osuke ekuzele usondele kakhulu enhlizweni yakho ubona mengabe uhlala naye uthi uyabheka mhlawumbe akekho izinsukwana nje khona lento ebakhona ushintsho ekhombisa ukuthi kunomuntu la one role enkulu kakhulu akayidlalayo ongekho. How much more ke masishonile vele kuzozwela kakhulu. Siyakuzwela kakhulu nathi siuhlelo iWhyMini. Siyasizwa isitori samfethu dadewethu. Sona sithanda ukuthi sibe buhlungu mangizama ukuyifaka ezicathulweni zakhe njengomuntu wesilisa ngoba ngicabanga ukuthi kube kuthiwa mhlambe isizathu uyasazi mhlambe ngaba sikho la yabona ikona kade ngingakubuza lo mbuzo othi umuntu umshayela la onekhona yini wathona kuya depend ukuthi isimo sisuke sikanjani. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe nawe lesimo wasibona ukuthi asikho isidingo sokuthi mhlambe umazisi isizathu kuyisona esakwenza ukuthi uhambe. Uyazwelana nawe ngokuthi ushonelwe ukusupportile futhi kufanele futhi akusupport ngoba vele umini wakho kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe isizathu uyadeserve ukuthi asazi uyabona ukuthi kungani ezithole seyimpohlwa ekubeni eganiwe ngoba futhi wavumelana nabazali bakho ukuthi uhlale ngakuyena manje esalobolile engakakushadi. Akakhumbuli nangelilodwa ilanga la khona kwafika khona abazali bathi hayi cha le yankulumo siyayiphikisa manje. Mhlawumbe ngabe unaso yini isizathu esikwenza ukuthi ube ngasekhaya ungasabuyela ngapha nesizathu esikwenza ukuthi ungakhulumisani naye? Before ngiphendule bhuti ngicela uqale ngibuza umbuzo lapha kuyena mhlawumbe uzoba impendulo kulo mbuzo wakho. Yebo. Sifiso angithi ekhaya uyakwazi ngithi Ngiyakwazi nani. uyaye ekhaya anytime. Kunjalo. Uyakwazi ukuya futhi ngisho ngingekho ngithi. Yeah. Manje venje yini uma ubona ngabuyi Ukuthi fethu empilweni yami solo ngaba nawo. Uyaqala ukureact kanje. And noma ubungakazi ukuthi la noma mhlawumbe khona into mhlawumbe kuphula umoya noma mhlawumbe kanjani ama-calls ami ubuwabamba. Konke nje la yonke into ibisihlanganisa nawo behlezi sine connection ngaso sonke isikhathi. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ngathi la khona ukuqheka kolikhona phakathi nendawo phakathi kwami nawo. Imake bafu. Kodwa ngoba umuntu olobolile owaziwayo lapha kulowa muzi engicabanga ukuthi uvumelekile ukufika noma inini ungangena ngemumva ungangena ngaphambili uyaziwa sengawu ukuthi izinja zakhona zikujwayele nje mhlambe kodwa zona ziyakwazi yini le kwenza ukuthi ungabi nawo lento ukuthi hayi ake ngiziyele ngiyokhuluma naye more especially ukwaveza indaba ukuthi nabazali abasekho angisho ukuthi kumele uthathe kancane umuzi ngoba abazali bengasekho kodwa nabo noma bengakwazi ke bonke mhlawumbe umunye washona kuqala umunye washona kamuva uyaziwa kodwa lapha kulowa muzi yini le kwenza ukuthi ungabi naso isibindi sokuya khona ukuthi le lekhaya ngiyahlonipha kakhulu. Abantu bakhona ba straight kakhulu. Ngoba ngiphinde futhi bafa ukaniwe kulowa muzi impela kunjalo. Yebo kodwa ukuthi njengoba ubafu imizi abantu ayifani. Yabo kukhona eminye imizi ukuthi noma usukhokhile khona kube lelo ukuthi uhambe ungena khona. Yebo lapha kubo akulula ukuthi noma usukhokhile bese uyongena isinoma kanjani khona. Bide kanjalo. Okay. Kunalo muntu ekuthiwa umkhongi. Yeah. Khona ke wakuzama mhlambe. Yebo njengoba bese ngicacile seqaleni. Okay. Yebo ukuthi khona wakuzama ukuthi ukhuluma kanjalo yebo. Oh alright. Okay. Ngiyayizwa into ayisho sisi. Ngiya-understand futhi. Khona eminye imizi enesithunzi ngenye indlela. Kufana neyintombi ayifani. Khona nje intombi ozothi mawuzoyishela engakuthatha unyaka lokusaba nje awazi usabani kodwa nje khona lento eyisithunzana kuyona kodwa yenye mayingaqhamuka manje ungayiqonda uyishele kodwa mase kuqhamuka le uyisaba yebo uyayithanda na kodwa nje uyayisaba hayi ngoba kuthi mhlawumbe khona into engale mhlawumbe no ukusaba ikhona lonto ezinye innocent ezinye izinto ezinezithunzi ezithize ngingazi ke wona isikhambiso lesi ikhuluma njengamanje so ngokwakho sister ngifuna mhlambe ungithathe nje ungibeke ukuthi ola lonke beniphila kanjani nomfethu mhlambe ngoba yena usibekelele lakhe side mhlambe ake sizwe lakhe side ukuthi mhlambe ngoba ungathola ukuthi yena uthi beku right yonke into kanti mhlambe wena khona urongo lokubona eziniqhubeka nithandana. Okay.
To be honest, abukho wrong bengingawubona. Until mama shona. Ngiye ekhaya emncwabeni. Since sithandana nje bese ngi right nje kaze ngibone ngiqhama ukuthi kuthiwa kwachita all those things no. Ekhaya futhi ebeya ngisho ngingekho mina. Let's say mhlawumbe because ngibuye umuntu ngizama ukuhlanganisa impilo nami. Mhlawumbe bekhonto efuneka atsheda hayi umama ufoni bathi udinga ukuthi ekhaya ngase ngamhambisela. Futhi nami ngibe happy because uhambisela umzali wami. That means unecare. Oh. Yabo no bayikho into bengiyisola okube khona into okuthi mhlawumbe kukhona uwrong uthile cha. Ngoba phela into eyayibuye ibinkinga olokhuzane omkhwenyane othola ukuthi banesandla mhlawumbe bashaya abafazi mhlawumbe uthola ukuthi umkhwenyane oqonywayo nasekhaya igcina ifika lonto bagcine sebengasenabo ukumthandisisa kahle hle lezo zinto lezo ezimbi ezizwisa wena ubhlungu akazenzi umkhwenyane. Cha ingabe ngiqhamba amako kungasoma kwakwenza ukufana nalokho. Oh muli igama lakhe lihle ekhaya. Hayi noma belilihle ola lo noma lihle. Ngasho ukuthi belilihle. Ngefile engilaziyo but ke sesithi umuntu ka acte innocent kanti ayikho innocent. Uzwakala ngathi kuningi okuvalela enhliziyweni ngendlela engikuzwa ngayo uma ukhuluma engicabanga ukuthi mhlambe kuzofanele ukuthi masiphuma la namhlanje kumele siphume konke ukukhiphile ngoba mawukhuluma izinto ezinhle ngaye uzikhuluma zibe yipast tense phecelezi inkathi edlule kanti njengamanje siphile esikhathini samanje ngicabanga ukuthi fanele ngabe uthi bekade right hayi ukuthi be ngoba sikhuluma manje ikhona yini mhlambe into eyingonyoluka ekuwena ngaphakathi mhlambe ongathi inayo into ekuyiyona engenza ngibe manqikanqika ukubuyela emuva nokuthi ngiphinde futhi ngibhekane naye njengomkhwenyane wami since soshona lena le njengamanje ungasakwazi ukuhlangana naye. Mina ngifuna ukwazi Masifiso ukuthi uthembeke kangakanani kumina. Ngicabanga isilo ngahlangana nawe ayikho mhlawumbe ethi phecelezi ngangayenza njoba nawo hlezi ubona nje hlezi ngivulelekile kuwena yonke into nje futhi yami uyayazi even like amapina amasebhenki uyawazi like yonke into yami nje futhi like iphatho wena mfethu so ngikhululekile nje futhi kuwena ayikho nje into engifihlela yona mfethu. If ngibuza Sifiso uke wazama ukuchita oke wachita okhonto okwayenza nje wangifihlela wangangitshela. Engabe nginamanga mfethu. Are you sure? Serious ngabe nginamanga mama. Sifiso mbuzo to sure yini? 100% sure. Ungambiza 100% adawazi. Njengoba ngichaza mama ayikho into engangayenza ethe phecelezi kuwena. Ebafa ama% agcina ka 100 futhi ushosho nje akukho into ngimsula ayikho nje into mhlawumbe singavela manje ngaye ukuthi mhlawumbe la yini kwenzakalana kodwa nje mina ushola ukuthi kusengenzeka kube khona into avela nayo kodwa wena futhi uthi 100%. No mina 100% sure phela yena umuntu la ongakwazi ukucommunicate naye because mina ngiyazama ukuxhumana naye inkinga uyena umuntu angafuni ukuxhumana naye. Okay sis mhlawumbe inkinga vele kahle sis into ekuyiyona yenzile ubafu ukuthi abhale ukuthi ufuna ukuthola kahle ukuthi yini inkinga yabona yini inkinga why yena ebantwini bebonke kungani umzisa lobuhlungu bokuthi athi eganiwe ahlale yedwa kubeni wakwazi ukuthi acele ukuthi ahlale nawe wavunywa futhi kini wahlala naye kodwa mase kushoniwe kini awusabuyeli kuyena noma mhlambe soyothatha irole kama wakho kini noma mhlambe asazi. Mangase ngithi na wena ke ngibuze lapha kodwa why mina kulento engiyaziyo ukuthi yenzile IP ka njengamanje ngithi ngibuze ukuthi yena why mina uthi sisangibuza ukuthi ebantwini bebonke why yena ukuthi umenzeni ke angazi cishe yena uzokutshela nje ngikudalanga ngifisa ukwazi ngempela ukuthi yini lengaka engikwenze yona ngiphule ngawumoya specific ngangazi ukuthi unje awunamanga kangaka ukwazi ukuphika into bizo 100% amagama amakhulu ayinabe phezulu kanje ngibaza ngivote lobo lekhaya ngicela futhi ngisacela ungenze into eyodwa
Yebo. ukuze singabe sintanta into engekho khona siqede nje lento le akavula ifoni yakhe akuvezele i-conversation yakhe nomama wami. Okay, bengicela uvule inkinga angayibalekisa ngifuna ukubona nje. no khona ngizokhombisa nje kuphela bafuna Okay. sicungubeka lapho Khona igama nje la lithi mama kodwa kho nkulume khona. Kwenzakala nje ngabekho inkulumo khona. umama kho kunesikhathi eside kakhulu ngagcina ukukhuluma naye. Ayibona. Nesikhathi but bekumele phela bekhona phela ama message phela khona phela akhombe sinijwayele ukukhuluma ashonephi ukuthi izinto eziningi ebengivamisa ukukhuluma noma kubengayigcini ngobani la uyazi ifoni yami ukuthi ino use defeat so manje izinto eziningi ziyaphuma. Jehova uyijoy usile wena unitsho uhlakaniphe wedwa abantu bebonke emhlabeni lalela show ibambe lapho uzokuprovela mina ngifuna ukuqeda ubuqili bonabo Mana kani inkulumo emayelana nani sisi mhlawumbe? baba angifuni ukuthi ngisho mina ngoba ubole bekwenza ngiyathuka nje bese ngikhombisa ngitshela ngo100% la ukuthi uthembekile angithi yazi ifoni kamama le ngiyayazi oh okay ke futhi ngizokuvulela le phone kamama or ufuna ngikusendele ngikuprovele ukuthi inkulumo yakho nomama uthi eyanini ugcina ukukhuluma naye. It's okay fine send bese sibone ukuthi besiyeni la ukukhuluma ngayo. Ngifuna ukuprovela mina ngoba uthi amanga kakhulu abalapha ngizokusendela wona sizochaza ukuthi kwenzakalani ithini into. Hayi asazi. Mfowethu shosho ayikho into wrong. Ayi ngiyabona bengeke ngize ngibhale ukuthi mhlawumbe ngizathu ngiyasazi. Angibukele lapho ke bese yangichaza ukuthi kwenzakalani. Isalonda leyithombe lezela. Ithombe. Hayi bo. Bafo. Ngathi I see you understand that lokhu Mana phela bafo ithombe zomuntu wesifazana onqunu lezi. Ngingachaza. Imake mana wesisi. Ngingachaza. No bafo imancane. Ithombe mhlawumbe okay. Ifoni beyisetshenziswa uba leyo phone leyo. ifoni kamama wami lo mbona lapho uma wami. Ithombe Uma wami lo mbona lapho usendela yena lo manuthi lawo. Bengicela ngichaze lento. Hey manje nami ngithanda ukuba maybe afifuni. Bengicela ngichaze lento le. Angaze ngiyibone yodide nje. Iyona into engihlalisile ke khawuthi ngabuyekele. Ukubukuthi mhlawumbe mfethu. Hayi khona. Waba mama calls zami kodwa first like usho ukuthi inkinga mfethu yini. Bengeke kuzisathi imake bafo. Usathi ngiba ngibamba ama calls wakho ngibamba ama calls wakho. Phezulu kwala manuthi lawa asenzela umama wami. Why uma? Bese kuphela intombi vele. Mana bafo. Ithombe engizibonayo azikho ezakhe ngibone ezomuntu wesifazana. Udlala ukusa angithi besenda azokuvula once uma mase siqeda ukubona ngaphinde kubona abantu abona lapha lapha ukuthi ngisendela lapha of you once. Ima bafo. Uma wakhe. Yeah. Bo uxoxa vele naye. Yeah, bengixoxa naye bengiya nakubo futhi nje mase bezile. Okay. Ithombe lezi bomcela zona ukuthi akakusendele. No, bengamcela ithombe ukuthi ngimsendele. That's why ngithi bengifuna ukuthi ngimchazele yena. Ngakho bengisho bafu ukuthi mana bafu. Lento ayincananga ngalendlela ngathi ngibone ngathi ulekise kakhulu. Ima le ithombe masifika ake ngithi nje sokuqala esafika. Wenza njani? Sangithusa. Kodwa manje kwanzima ukuthi ngimtshele because uma wakhe wenza kanje. That's why ngithi ngicela ukuyichaza lento le from the beginning ukuthi kahle yaqala kanjani kwenzakalana. Yabo njengoba ngisho ukuthi angaze kamjolela angaze kwakhona into ethe pheceleze engiyenzayo ukuthi bengathanda ukuthi ngimihethe nasikisi ngimphula inhliziyo ngenxa ukuthi la kuma wakhe wenza efana njengale ngendlela ebafo uma wakhe exactly ngendlela udlela benayo noma Sifiso usifuna ukungidina
Usifuna ukungidina because into yenza izongicika. Nongaphamisa umoya. Izongicika lento yenza ngoba okokuqala imachazela. Lalela. Yabona manje isikhathi sokuthi ngilalele siphelile. Ayikho into engizoyilalela kuwena. Because ubolile. Usho kophephebele letshe nje uhamba ekhaya musekhaya ngikwazi ngathi ufuna shoot benifenilale noma ngithi mana sis noma litho ngicela ukuchazela nje yini uzongichazela ngicela ukuya ekhaya ngini ngibona ama notes nawo view shoot uyazi ukuthi mina bengisongambila ngaki ngibalekelela ngithi first ulekele ngawo uqolekela nasekamereni bengakwenzi lokho mfethu wayenganginikisa ukuthi first ngikuchazele ukuthi first kwenzakala ima welokhuzana wesisi ngiyafisa ukuzwa iside lakhe khona into engiyicabangayo nje ngiyafisa ukuzwa iside ngiya understand sengiyabona ngani uhleze ekhaya ngifuna ukuzwa iside lakhe kodwa ngaphambi kokuthi sijudge ngifuna mina bafu ungithatha ungibeke nje from scratch yebo kodwa amahloni lento engiyibonela amahloni lento engiyibonela dala kwakuthiwa mawubona abantu abadala begeza kuthiwa vala amehlo ngoba ngazi kuzokwenzakalani kanjani so into engiyibonela yomuntu omdala angazi noma kuzosangibonani ngifuna kodwa ungitshele ukuthi kuqale kanjani lokho esikubona la kushuthi lapho kwenzakale kanje uzanele ukhona la athola khona umsebenzi wangabe bikho kube ekhaya njengobe nami bekene umuntu badevamise ukuthi ahambe ekhaya kubo yo siza nje umama wakhe nosisi bakhe mekuphela inyanga ubafakela imali into njengalezo abalethele icross into njengalezo so uzanele ngesimo sokuthi wathola umsebenzi kwenye indawo eqhelile nakubo bese kuyimina umuntu bekade evamise ukuthi ahambe aye kubo uyobheka izinto njengale njengomkhonyana nje wakhona so ngelinye ilanga ngathi ngithi ngiyafika ekhaya kubo ngafike la eDining Room kwangekho umuntu ngazama ukufona ngazama ukufonela umama wakhe kusho ukuthi ngikhona ngaphakathi ejardini but ngiyabona ukuthi engathi akho umuntu eDining Room washo ukuthi ukhona ungaphakathi noma ngangena endlini vele ngivamisile ukungena ngangena endlini ngaphakathi ngahlala kusofa njengenjwayelo so wase ngimemeza ukuthi ungase kamereni yabo ngokuthi phela bengivamisile vele ukuthi ngiyangena emakamereni nje njenganjalo nje ngiyakwazi ukungena ekamereni lengane lakhe lakho uzanele lakho mama isikhathi kanjalo yabo so mina ngithi ngiyafika ekamereni lakhe umama ngenye ilanga lakho umnyango uvuliwe nje kancane kangangonganaki nami yabo ngibe ngiyena bese ngiyaphusha umnyango umama akaqokile la kwaye half naked in fact la kwaye fake iphente fake no ufuna ukuzwa ke ukuthi wena wenza njani ke masawubona lokho then uyafaka iphente no bra then ngathuka la kuphuma iminyango wena uma wakho wathi nomkhonyana khuleka vele sengigqokile kusho yena umama wakhe wathi khuleka umkhonyana vele sengigqokile isisu into ebengifuna ukuthi ngisize ngako phela ukuthi ngizosela nayo bracelet yami ngale ku headboard yabo injobe ethi mthathele lonto kwesiphi isimo ugqoka iphente no bra onda ngesikhathi esikanjalo ibafo yabo nje lo ndaba nje isigaqa nje ongasazi sengisho ukuthi for ukuthi ungathula nayo ungamqoqeli ukuthi ayikho into ebadenzeka phakathi kwami nomama wakhe that's why bengathanda ibafo ngikhuluma ngendaba ukuthi ubonile uma wakhe enqunu kunjalo ukuthi ngiyamazi ukuthi umuntu kanjani kunjani ngithandane naye ngiyamazi ukuthi umuntu kanjani ngithandane naye isikhathi siside kakhulu ngiyamazi umuntu oshesha ukuzwela entweni eziningi kakhulu manje ke bafuna ngicela ungiphuthume uqhubeka yebo so ngithanda ukuthi ke ayisiyeke le ngifuna le so manje uqhubeka kanjani ke ngithemba mase ke ngithatha ibracelet lo umama bese ngithi ngimnikeza nami ngiyazama phela ukufihla ngithi ngimnikeza umama manje ibracelet likhona uzwazi ukuthi ngiphume ube nakho ungithinta nje ngincoma ukuthi hey wazi wa handsome tontoni intshebe yakho nje hayi bafo mina ngibona ngathi ukhanda istory no akusona istory ngathi ukhanda istory akusona yinto ebeyadenzeka aqala futhi lokho aqalanga lapha agcinanga lapha into indlela eqale ngakhona waqala kanje kodwa ubonakala umuntu engazuthi beyijabulela lento eyenzakalayo kodwa amahloni amakhulu kakhulu sisindaba ungazange uzidilise le thombe bengengikwazi ukuyidelete ngayibona because unamanga angithi bengidelete angithi ubona sedelethile yena iproof bengazi kuba nayo nokuthi yini engihlalise ekhaya bekuphoqa ukuthi angigcine lokho ukuze ukuthi noma kuthiwa ngihlele ekhaya abakhongi bakubo bayafika bayazi yini engihlalele ekhaya because yena kumhlulile lento kade umbuza neqaleni ngathula ukuthi umkhongi umtshelile yini ubefila guilty because bingekho into bemvimba ukuthi ayikhaya nabakhongi nabantu bakumna ngazi ukuthi umakoti namayilotsholiwe mina abantu baphuma baye kubo basho ukuthi balahlekelwe isizulu leso
yena akakwenzanga lokho wakhetha uzobhala nobusaba amanyala azithi wenzile bebejola benomaya ukuthi usephila ngoba mama sishonile mana webava bona iclue mhlawumbe ukuthi into eyenza ukuthi akasikhuluma iqiniso manje yebo baba bona iclue yokuthi mhlawumbe yini emenza ukuthi angalokhuzi benginanga impela bengazi ke phela ukuthi yini edala ukuthi angaze ekhaya njengoba ngisho bhuti ukuthi ukhuluma noma wakhe mina kwase ngigcine kunesikhathi eside ukugcina ukukhuluma naye so Mana, bengayitsheli ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi i-conversation yakho noma wakhe ikhona efonini kama wakhe kodwa efonini yakhe ayikho ifoni yami bhuti uma space message ama message amesegcwele ifoni yami yakwazi ukukhiphela ama message awu cha ikaze inhlobo onikele ifoni enomsebenzi omuhle kangaka ewenza kunje ku WhatsApp nje bhuti mokwazi nje ukuthi ima message semaningi kuba khona isikhathi sikalelekayo ukuthi message hlala isikhathi singaka ngibona usiqili lo hlala isikhathi singaka ayasuka that's why ubona ukuthi kunegama kuphela ama message lakha nawekho that's why ngithi angazi ukuthi yini okay wakusendela kanjani ke le sithombe sente ngiyibonile engingafisa ukuphinde ngibone isithombe lesi safika okay ngiqala kanje bhuti waqala wangifonela ngihleli nawe sisi uzanele usithanda sami ngifonela isithanda sakho mina mama mfethu hey wena umuntu wami boleka bona hayi mama ungasho kanjalo mama ungasho kanjalo mama wena uyithemba lami wena uyiphakade lami umama beyini yena kwena uma wakho futhi yena umuntu ezama ukungena phakathi kwethu sobabili wavumelana wena angizange ngize ngivume sithanda wenze njani ngahlehlele emuva futhi njengoba futhi ngingazange ngathana ukuthi nami ngize sifisa mase buza umbuzo owodwa ukusendela lokuqala usuku lokuqala waphindwa wakusendela nawe reply angithi bengireply yes sifiswa ngibambe la mana wesisi ureply ngani ngo view once la bakhe nje phela ngeke phela ke kahle awusazi view once manje kanti wena uve ngani bukade umsendelo view once okay akwazi view once ukuthi view once uveza kanye okusho ukuthi usenda into azoyibona kubi kanye bese iyasuka ngeke iphinde ibonakale ngeke izisaveke efonini yakhe njengalezi thombe ebekade isenda uma wakhe isendela wena uma wakhe ngenxa lento iveza ne-age difference ukuthi okay i-technology wise bengekho wise uma wakhe when comes to lezi zinto zamafoni besenda kufike kuwena kunjengoba kunjalo wena ngoba lezi zinto zamafoni uyazazi usenda o view once abone kanye kuphele kanjalo yabo mhlambe bhuti engakusho mhlambe ukuthi ke bengireply nginganaki kodwa ngikhumbule ngisendele kuthi view once ngoba mana ke bafuna ngicela ukubuza okay lento uyafuna ilunge ngiyathanda ukuthi ilunge bhuti njengoba manje amanga waqambelani angiwaqamba mama ngikhuluma into ekade kuyona ekuyenzeka mhlambe kuzobukeka kabi ngoba phela vele mhlambe sekanje ngicela ukubuza bafuthi ukuthi wena njalo uma usenda into ezithombe usenda view once noma usenda view once kulo muntu kuphela awukuyobhekeza izithombe ukuthi zikhona na ngicela ungenele la kulokhuzane mama lakho okay awuthi sinyuke ke ngoba ngathi akhona isithombe la nasi nje isithombe lento ngisho mina bengisenda ukuthi angazi ukuthi kwenziwa kanjani no buyisenda bengisenda la view once kuba senda mana ke bafumana ke awukwazi ukusenda imessage view once ngaphandle kwento eyisithombe noma into eyivoice note lento ngisho bhuti ukuthi anganastende ukuthi phela usendani kwenza kanjani yenzeka umuntu oyedwa ayongenza abanye isibhakabhaka bese uyasenda bekwenzeka kanjani bengenzi kanjalo bhuti wami umakho bengisendela into kanjalo ngizama ukuphi umbhalela ukuthi ngimphendule ukuthi lento ayenza ngithanda because ngikhatha iyasho ithi photo voice note view once imake wesisi ngicela ukubuza mina dadewethu ibhlungu yona lento ngifisa ukwazi sisi nje uqala lento ukuyibona waphatheka kanjani angifuni uqama ngabhuti wami ngaphatheka kabuhlungu kakhulu because mama bengimthanda bengimthemba bengicabanga ukuthi usifisela okuhle nosifisa ukuthi sishade mhlawumbe ngomuzi wethu hayi ukuthi ngazi ukuthi anti mina na vele siyashare vele silebhodweni elilodwa lesitshele uma wakho wakuthole engakanani ngoba mhlambe ngibone ngazuthi mhlambe bekuse umuntu oseyingane bese umuntu bengeyona ingane phela ukuthi mayebukeke emuhle bengeyona ingane phathi bebukeke emuhle age yakhe bengafani naye manje uzizwa kanjani njengaye ke ngimzwathi mangiphethrele kakhulu wesiphathi akasekho emhlabeni angikhona ukuthi ngimbuze lutho and
the only person ophambi kwami njengamanje yilo bengimthemba ekhaya lo wenza into efana nale mana kodwa webafo ngale ke ukuthi mhlambe bekusenda uyithombe anikaze nithintana Nhlobo inkinga ukuthi bafo ufakaza abukho and labo viewers kungcono ukuthi uyabaveza babe yiqiniso uma ukuthi khona into obuyisenda ayibone kanye uyabona manje awazi ukusenda uviewers entweni ebhaliwe i-message mawubhalela i-message ayibi uviewers i-voice note iyaba uviewers isombe siyaba uviewers yini lo bomsendela yona uviewers ilo nto esiyifunayo and uyambona umuntu esifazana uphatheke kabuhlungu yabo uphatheke kabuhlungu awukwazi ukuthi ungaba nobudlelwane nawe uphinde ube nobudlelwane futhi noma wakhe kurong lokho okuwes la khona phela ubudlelwane bengenabo naye uma wakhe njengoba bengichaza bhuti ukuthi la kuma wakhe la uyena umuntu obekade la ngizothi la umuntu obengilinga yabo uyena umuntu obezama la ukuthi ngisini angazi ngakuchazela ngithini ngibeka kanjani kodwa la uma wakhe yake namuntu la kubekade la engilandela la ngisendele isombe la ke khombisa ukungcoma nayo into kanjalo yabo ngicela ukubuza ukushona kwamakhe ukuphathe kanjani kungihlukumezile ungiphathe kabuhlungu vele isithandwa sakho uphathe kambi ungiphathe kabuhlungu ukuthi umkhwekazi wami not ukuthi lapha la isithanda sami mfethu baby ngicela uunderstand ngabuke ngazi kama uye bengisendela mfethu uyibuke bengizowenza njani bese ngikho singikubuza kodwa sana sami noma mhlawumbe nginisombe friend yakho nokwenza njani yazi masitho uyacema ukuthi kanje yabona masithi wakho ngifundisele isithombe bakho mina ngayotshela uma wakho first person ongitshele wena nangu bakho ngisendele finally ile nto engiyisho ngisho ukuthi bekumnandi bese ngihamba ngiya kumkhongi wami bekumnandi into bengayithanda mina bengathanda ukuthi kube khona uqhekeko phakathi kwakhe noma makhe nalo nje ke manje ngesimo sokuthi ngiyamazi ukuthi lakho umuntu onjani uyashesha ukuzwela but yabo nje manje uyakhala which is means uyashesha ukuba nozwelo lakhe enhlizweni yakhe boka mblock ingane uma wakhe ukuthi manje bekuyimini umuntu bade ehambe ekhaya uyobhekela izinto uzomblokha kanjani umuntu engixhumene naye ukuthi ngikwazi ukuthi no angithi kubona uyakwazi ungena noma inini uyakwazi ukunokha uyakwazi ukwenzana indaba ungazange uze umblock bese uyamfonela uma ufuna ukukhuluma naye bengazi ngicabange lokho bhodi mina ngibekumnandi ukubona le ithombe ngiyibona bekumnandi bhotami angithandi ukuthi ngikuvume lokho ukuthi bekumnandi khona nje yebo khona bengathandi ukuthi mhlawumbe kuze mhlawumbe ayikho mhlawumbe into ebeyikusolisa Ncese dadewethu Ncese kakhulu no ibike into bengisolisa cause bengimthemba futhi bengacabanga ukuthi angaze acabanga into efanele lokumama mhlawumbe ukuthi mhlawumbe wosisi bami emndenini o nje kumanye amantombazana mhlawumbe wasekhaya ke bengingashoki but kuma ubesiphathi lento ayishow nama ngabe belala because if kuthiwa wayengayifuni lonto le wayezomsendela kanye ambone aye afika ambone according to bracelet le angazi kanjani njani wengeka buyabiyela wayezobeka izabo zokuthi nje baby zama ukuthi mawuthola isikhathi uhambe ekhaya or else sambe siyekhaya yeah uma ebona ukuthi ngaphezulu kwamandla kwayengamtshemiza umkhongi wakhe indoda thundoda baxoxa mbonise into emchazwa naku nenkinga la ngidinga usizo kanje uma ebuka manje ebuka mina ebuka isimo manje ebuka umama ongasekho ufuna ukuthi mina ngenze njani manje ukuthi sisikhona yabona umuntu mengabe suke ediniwe noma umuntu mesuke ejabulile ujabula ngoba kusuke kunento engaphakathi enhlizweni Ncese kakhulu siyazwelana kakhulu nawe uhleka ngoba nako kusuke kunento engaphakathi enhlizweni emhlekisayo ufica umuntu emile ngakhuluma namuntu ehleka ngoba kunento engaphakathi kuyena emhlekisayo njengamanje uyakhala kubhlungu kakhulu lokho ngiyafisa kodwa ukwazi ukungena ngaphakathi enhlizweni yakho noma ngekho nje kuyona ngokutshelwa uwena ukuthi njengoba ukhala njengamanje 1 uma wakhe akasekho umuntu okuyena obuzusila ubhlungu ehlangene nananga umuntu ombiza ngokuthi umkhonyane wakho njengamanje into esengqondweni yakho yini njengoba njengamanje ukhala nje yini le kuyiyona oyifisayo noma oyizwayo kodwa sifisa ngifuna ukubuye ngimbone phambi bami into ekukhalisayo ukuthi lesinqumo sithathayo usithandi kodwa kunezimo ezikuphoqayo ukuthi sithathe ukuthi awusamfuni phambi kwamehla akho noma mhlambe ukhaliswa ukuthi omunye umuntu obengathiwa mhlambe ukunikeza impendulo akekho ukupho kuyikona konke kuhlangene endaweni eyodwa umama akekho futhi anginike impendulo and osifisa ngikwazi ukumbheka mina after lento la yenzeni
kuwesi makuma wami ushuthi nako sesibama uzokwenza the same thing ngoba umndeni wami omkhulu abantomazana amaningi. Zanele ngiyakuthanda mfethu ngenhliziyo yami yonke ngiyafisa ukuthi izinto phakathi kwami nawe zilonke ngiyazi ukuthi mhlawumbe into oyithola indlela oyithole ngakhona ikulimaza iphilile enhliziyo bengithanda ukutshela ukuthi uma wakho la kubenzani ngikuthanda ukutshela ukuthi uma wakho yini lento ayenzayo yabo so manje bekunzima ukuthi mina mfethu ngikutshele ukuthi uma wakho mfethu yini lento azenzayo mfethu ngesimo sokuthi mfethu ngiyakwazi ukuthi mfethu ba kanje kodwa bengayitsheli ukuthi mfethu usungaze mfethu ukhulume kanje usungaze mfethu ufile ngalendlela mfethu ngami mfethu mina nawe sisuka kude kakhulu ima kodwa mfethu awukhombisi ngisuka kude yazi ngiyaxolisa ukuthi wena obhalile kodwa manje ngibonakala ngathi ngishintshela wena bafu kuukuthi esikhathini esiningi kubalekile ukuthi ulalela ama-side omabili kodwa njengamanje mangilalela iside likasisi ikona ngathi ngicina sengazuthi ngiyena nginalento yokumzwela nobuhlungu akabhekene nabo uyabona usebenzile ngokuthi ubhale ngoba nawe impendulo namhlanje uzitholile uyabona so lesinqumo akasithathayo njengamanje sikuphatha kanjani ukuthi uyaphuma kuwena singiphathi kahle sengihlukumeza kakhulu ngoba manje mina isifiso sami bekuthi ngibe naye ngibe nabantwana sisakho umndeni naye sobabili yabo bengayitshela ukuthi mhlawumbe la ngaze kuhambe kuze kufike into efana njengale ngicabanga ukuthi bafu day 1 uday 1 wakho lapho nekubamba khona kwakufanele kodwa kube khona umnyakazo wenzayo namhlanje kuyisifundo kumina ukuthi ngikukhontenza kalayo ngingamfihleli west part angazi ngizoyibiza ngani into engiyibonile kodwa khona into engiyibonile engicabanga ukuthi mhlawumbe udadewethu ufana ngabe kade wazi ngayo wazibamba wangafuna ukumvezela ngoba kuyinto ekuthokozisayo kwafika isikhathi sokuthi blocka phela lo muntu owenza lento wangamblock waqhubeka waloko esenda wasenda overview once namhlanje obaphikayo yabo so akukho lulu ukuthi ngikuphikele mengabethi mhlawumbe ke wambatha naye ngoba kunezinto ezifihlakele even namanje conversation yena yikho yabona into ebangela ukuthi conversation yeni ngabe khona thina siyazi wena wedwa uyazi ukuthi yona yipi so enye into engifisa ukuyazi mhlawumbe sisukuthi bakhona abanye abantu mhlawumbe abadala ekhaya emasoke wathi ukubaxoxela ngale ndaba njengoba namhlanje seyizo kwaziwa abantu abaningi kangaka mhlawumbe uma bekuumuntu onjani bekuumuntu okholwayo bekuumuntu onjani mhlawumbe ngoba kubukeke ngazuthi njengoba engasekho nje igama lakhe lizoke lithi ungcola lapha nalapha mhlawumbe ngabe bakhona abantu abadala emasoke wababikela emndenini akekho umuntu omdala bengingathi ubabikela cause bengazi ukuthi ngizoyiqala ngakephi lento le even though ekabe boost ayibo ubuyela nithi no ngisazama ukufudumeza ikhaya since ekhaya ngazi kuba khona umuntu omdala nje umama esanda khamba like ukuthi uvula because makusanda khamba umuntu omdala yazi nawe umuzi uyabanda no bebengazi ukuthi kahle kahle yini but into bawarisha kakhulu bayazi asihlukana isikhathi eside uma ngingekho ngale njalo niyena uzayo ngalama nawe abamboni efika but ngoba kuhlisa-ke ngithi nayo uhambe nomsebenzi lo ngisho lezo nto lezo nje ngoba sike sasimasikhuluma la singakavele emakamereni ngiye ngezwe ukuthi senginezinyanga ezu4 mayishonile usekhaya futhi zonke nje lezi izinyanga bewungayi la emzini wenu boloku sekhaya ubafo bengasazi isizathu ola lonke okusho ukuthi kungenzeka ukuthi sonke lesikhathi bekuyisikhathi sokuhila ukuthi uphuma kanjani kuyena noma mhlawumbe isinqumo leso sithatha manje ngoba nakusombona ukuthi hayi no ngiyaphuma kuyena ngoba ezinye izinto phela zingafuni ukuthi uzithathe ngokudinwa uyabona so uphuma ngoba nakudinwa yinkulumo zamanje noma into oyihlalele phansi wanesikhathi uyikona kuphi ngithe ukuyiboneni kwami lento le ngathatha isikhathi ngayicabanga bengilo ngiyibuka nje and nama convoy abikhona enye convoy yabo enye engasenhla njengoba nephika ukuthi bayathandana ikhuluma ngani athi ke nje yabo bobabili nje angabe ngikuforwardelile yini yona lapho nje kodwa it's about them the two of them because bengathi umkhwekazi bethi mamazi ngeke ukuthi kumkhwekazi ukuthi mamazi phela hayi no bekuyithombe kuphela lezo kushuthi sasile iphone bethi no bethi babikile lo munye yathomye yabo sabana mamazi
cabanga ukuthi ngeke uthi mamazi kumkhwekazi wakho Kodwa futhi uthi mamazi kimi beyothi mamazi kumkhwekazi wakho futhi bese close kangakanani la kumngoma wakho futhi bese fana nosisi kimi bese fana nomama kodwa ukuthi mfethu ngathi mamazi umamazi lamantombazane ehlangana la ndlela ethi kunjani mamazi umkhwekazi wakho uzala indlela bekade open ngiyayibona that means we open kwazi kwa open kwazi kwangale ya bekade open no not open like ukuvula kwemlenze but not like open kanjalo la kube open ngesimo sokuthi ubekwazi noma nje noma ubiza mina basho like babazi kanjalo sibizana nje different biza ngoba bazi uba yena uma wakhe hayi wena serious ubebiza hayi udlala ndoda ngithi yena ubengithatha njengomkhanyana wakhe Sifisa Zanele chile uqamba manga yazi phasi yazi uhlonipheke ngakhona nindaba manga angikaza kusenda amanga kodwa yabo Zanele phasi yabona ukuthi wena eqaleni wathi mawubuya lento lezi waba honest kimi ukhuluma ukuthi mhlawumbe ngicabana nomama iphutha lami laba lapho ukuthi ngingakutshela so esekusendela ama news you continue go back again ngizamile ukuthi ngizama ukuthi several times ngizama ukukhulumisana naye ukuthi first like le kanti bengekho mhlawumbe umuntu obe sondelene kakhulu noma mhlawumbe wesilisa bekade enobudlelwane naye mhlawumbe noma no umuntu ayithanda nomama phela ubaba wathi masengasekho baba washona ithanda ubaba naye ubaba uyayihambela baba bengenayo umuntu o close naye ekhaya mama bezihlalela yedwa ningane sekhaya encane intombazana eyifundayo naye eqala high school nayihlezi ingekho ekhaya okay mina into engifuna ukuyazi nje ngamanje sisi ukuthi isinqumo sethu la sithini uphuma nalo nje igama la ukuthi ngeke ngwathanda umuntu umnikazi thana noma wami bengasana noma wakho Zanele sifisa ngisakhuluma nawe kodwa bengasana angisakhulumi nawe kodwa futhi ngiyacela ukuthi kodwa angisakhulumi nawe ngicela nawe ayikho ukuzelela kwamgama manga from the beginning ayikho into ezoyikhuluma nawe namanje futhi angazi kodwa ke uyabona mangabe umuntu esifazane kushuthi sekuwukuthi wena uthi thandanani noma qhubekani nento yenu ngenkani noma mhlambe ngoba walobola thandanani uyabona so uyabona mase sathatha isinqumo kubalekile ukuthi isinqumo sakhe usilalele ngoba uma ngabe weqangale kungenzeka ugcine soyofahla so uboshwa ngoba manje so menza into angayifuni uyabona ingakho ngimcela ukuthi mina bafuna ngicabanga ukuthi kahle thina bengave solungisa ubudlelwane benu kahle thina into ebesiyifuna besifuna ukwazi ukuthi why wena yini lebangela ukuthi angasabuyele emuva la nihlala khona angithi sasotholile bafu okay ukuncengana kwenu niyabuyelana ninjani ayike seningabona kwezinye inhlelo noma mhlawumbe nibone ukuthi nihlangana kanjani niqoqa ngicabanga ukuthi mina ukuthi sikwenzile angazi noma uhappy yini ngokwazi isizathu ke ongenalo hayi khona but ngifuqa mamanga ngijabulile kakhulu ukuthi ngiyazi isizathu ukuthi ikwenzakala ngiphasi kwami nonkosikazi wami ngoba bengiphatheka kabuhlungu ngempela ukuthi isizathu bengasazi ukuthi bekuyini yabo kodwa manje ngoba singaunderstand ukuthi isizathu kanti yilama conversation lawa ayisalile lakudala la kuma wakhe yabo yebo khona ngalibona iphutha lami ngiyalibona ngifuqa mamanga ngiyalivuma iphutha lami ngiyalibona iphutha lami ngiyaxolisa elibi iphutha livumayo elokuthi la ngingamtsheli ukuthi la kuma wakhe kunezinto angisendela zona kanjalo yabo nanokuthi first like ngikhombisa ungathembeki kuyena njengomuntu futhi bengithanda bengihlonipha ubenginakekela bengenzela futhi yonke into nomuntu ebengifisa ukuthi futhi abe umama wekhaya lami yabo ngoba nje manje ngiyasakwazi ukuthi angithembe nangelinye ilanga uma kuthi mhlawumbe content enzakalayo yabo so ingakho ngithi ukuthi mfethu ngiyaxolisa ngiyazehlisa futhi kuwena ngenhliziyo emhlophe okay kuzoba kanje alright kodwa mhlawumbe dadewethu ngaphambi kokuthi siqede nje isekhona inhlansi mhlawumbe kuwena ethi hayi kona lento yokumthanda phela ngoba sikhule siyibantu abebethandana yebo kunje isekhona kodwa lento esekenhlizweni ngaye noma ingasakhanyi kahle kodwa ukulokoza kwayo kusezwakala Ngicamba ukumthanda kona ngiyamthanda kodwa after this ngaphandle ukuthi uzovuma ukuthi mawuthi usaba amehlo abantu ngihambe ngiyohlala naye endlini ngiqome umuntu ngihlale naye lapha endlini uba uzoqoma umuntu ngiqome phela ngijole nomunye umuntu endlini yakafuna ngibuye after this uzobuye kanjani kanjani uma wena angilalanga noma wakho ngiyachazela nje Nkosi yami mana wena kanike uthini awuqome kancane uthini ne phela
Angibheka ngathi ufuna ngibuye ngenkani ngibuya ngincane uzobuya bese phela mefuna ngibuye ngizobuyela endlini yakhe. Yebo. Then bese ngiyaqhuma ngenze tade ngenza bela wavuwansi bakhe nakade benza. Uzobuya sowisiqashi kwakhe. Ngizobuya ngifakele kwami nami lapha. Kodwa nami ngenzela abaviewers bakhe nami. Hayi angiyikhulumi lonto mina. Ngeke ngikwazi ukuyikhuluma. Ngiyabona ke ngibuye noma ngabuyi. Mana sis no mbuke lapho ngasekhaya. Hayi man. Ngathi thanda ukuba utalatiya kakhulu le ndaba. Ngathi thanda ukuba utalatiya. Mangiqeda nje la ngiyoxikika amehlo. Ziningi kakhulu izinto engiyibonile ohlelweni la namhlanje. Ngibheka ukuthi mangiqeda kwaxikika ngizobe ngisabonani. Angazi noma ngizokwazi ukucimeza ebusuku mangilele. Ngethemba lokuthi mangicimeza nginokusaba ukuthi kuzosanga kusasa ngingaboni. Khona into engiyibonile. Khona into engiyibonile. So mbukele lapho ngasekhaya kubalekile ukuthi ngasonke isikhathi mawubukele Why Mina ngafaze lapha na subscribe. Ukhulu okuseza khona into ebizwa ukuthi season finale yeza. Episode ne-episode sizokubuyela no part 2 bakhona kumnyama kubovu. Ungaloku uyibuza uyiphendula ucela u-part 2 uyeza u-part 2. Le kodwa hey asazi mzokwane sibuya ku-part 2 ukuthi kuyobe kunjani ngoba yona hayi cha nokho ayinuki ingosi wanga wembhemu siyabonga kakhulu phinde futhi sibukele nangokuzayo. Hey ay angazi kuthi angithi angazi ngize ngiqede ukukhuluma kodwa yaphoqa ufuna ngigcine ngikhulumile. Bodadewethu angazi ukuthi ningaloko enivakashela kanjani amafoni oma benu ma seninabakhonyana abaziwayo just nje uyochecka ingqoqo zikamkhwenyana noma ukuthi zinjani uyabona azinabo no view once futhi kushuthi isibhakabhaka bese kuyasendwa to view once hayi sila ehlane kushuthi uyihlahla view once bese ayavezelwa yabona into engiyibone namhlanje mengabe nje wabona amagwaba bechobana ngeke ngiwazekele mawukuze kuthiwa ithi ngaba inkulu ingazekeki makuthiwa nje uxoxela umuntu umzali wakho lo wenze lento uthi uma wenzeni uma usendile ilokuzana wayisenda eyisendela untashike ke wa uthini ngizama ukuyixoxa kuthiwa ngiyixoxela umuntu yabo so ibhlungu kakhulu into engiyibonile namhlanje and more especially mase yabona umuntu wesifazane okhala kusuka enhlizweni uyambona ukuthi kusuka enhlizweni lento izinyembezi zisuka enhlizweni enegazi elimele yabo so silimele sibantu silimele ngeindlela eziningi ezihlukahlukene ezingafani ukuthula angavezi ukuthi yini emlimazayo kuveza ubukhulu benkinga emlimazayo ukuthi inkulu kakhulu lenkinga ayixoxeki angikwazi ukuvele ngiyixoxe nje yabo and nowesilisa ngapha ubhlungu ngoba ulobolile kodwa umkakhe akekho kwakhe and uyazibuza ukuthi yini ngabe yini inkinga kodwa akazitshela ukuthi ngenzeka ukuthi le phone esele ingamenza ukuthi abe nqunu avele obala kubhlungu ngoba akasekho ke lokhuzane lo mama kwathi ngithi ngicela ukubona isithombe sakhe hayi khona kwangisinda ukuthi akakaphumule ngokuthula bakithi akaphumule ngokuthula utalatiya lo lalishile sobona silungisa kanjani kodwa khona siyafisa ukuthi silungise kuyihlobo nabangane nezingane zakhe mhlawumbe ezinye beyingekho ohlelweni ngiyafisa ukuthi lento siyibone namhlanje ingahlala enhlizweni zenu uma siyibantu siphile emhlabeni amaphutha siyawenza sithi sihambe emhlabeni shiye ezinye izinto zihlangahlangene kuyiphathi yempilo nakho sengisholo ukuthi ningambambela inhliziyo ningadinwa ngoba uma ngabe udinwa umuntu oshonile kwesinye isikhathi kuthiwa indlela yakhe yena angafinyeleli ngesikhathi la kufuna afinyelele khona ngoba inyembezi ziyamvimba ukumkhulula nje ehambe ngokuthula izona akazenzile emhlabeni sikhohlwe izona igama lesho Why Mina ngaphansi kwe channel uhlanga media laqombise lesele lentaba.